Riu ningihoya kiria thirikari eno itu ituthondekere mabarabara tondu nima ni mathuku. Ona thaa ici uguo mbura ikite ni turagiika muno tondu turathie ugakora nginya ngari ni yunite thibirini. Ni mathina maria mekuo. Riu ni kiringihoya tu ni thirikari ituthondekere mabarabara. Twajitagwo Ruthu Wambui, ndi muikari wa Naroko na ndi mu biashara wa matunda, nyanya na ina changamoto kuringana na maisha ya thaa ici mari, na ni turagerera mauritu maingi muno kuringana na irio ni cigite goro, muturire ni uhambire muno. Haya mathina ta barabara, ugakora barabara ni njuru biu taru riria kwaura, ona riria gutaurite ugakora barabara ni thuku, ni uthire ni uthukiirwo ni ngari, ni murarire bara ta thiko 2-3 ugikinya guku ringi murigo ni uthukire ako ni ta nyanya teyo, ugikinya gukura bei iria ukugurite nayo ugakora ti urendia nayo, bei ni irarema tondu nao ni marauga muturire we iguru muno ni mararemwo niyo. Na riu waikara na nyanya teyo thiko 2-3 ni ukubidi umiendie na bei ya thi tondu no igugithuka. Thirikari undu ingienda kumira ni atwirire gututhondekera mabarabara, na guku kwina barabara njuru muno. Ni tungihoya uria matwirire magerie gutwikira. Ndetagwo George Githenji kana baba wakoi. Ni ndutaga wira wa nduthi, ringi ni nguaga transport. Ni tura oko ni wira wa transport, oko ni minji ta ici cirare guku thoko, ringi ni tugira na guku kwekira oko ni na guku miriri na guku thiini, na ugakora ringi kwina challenge ni tondu oko ni bara ciena thina, maguta mari ugwikirite ni maregire gukinyia kuri uguthiaga, no horo ucio ugakorwo wina uritu waguo, na nginya mundu ndarahota gukinyia limit ire yagirire ni tondu family ni igwetereire, ciana ni iragubatara, no ugakora bado biri urekora nacio muhuko ni bia nini, ti ta mahinda ma mbere uria maundu mari mahuthu. Riu ona twainuka nginya tutathukumite, okorwo wa kwandikwo ndurona nginya kindu gia kuinukia tondu riu no akiona gwatinda gutari wira. Mundu wa mwira iraimba 200 na aratigiriire karaimaga 50, nona tutire na wira biu.